Si bai ve kule in lo dam tlang em ka video mi lo thlir sak thin tu te in zawai in ka lo lom le vek chewa tunṭum ah hianin Jowai lama an miss te thlang turin ka zin do na ka video te top thlenga mi lo thlir sak le turin karon som chewani buin chu hei khwa hi thiang tha khop maya chhum te hei ni te po an fia kak mai kho hoye nuam khop mai body airport an thleng ai luggage ma ka nga min phur tu tur hian in hei pona hian mi lo nga ka tian hei kan han in mu fela kan tumram a next location tur kan pan le don ani hani Shillong panin kan kal le do na ila chang ani Dakar thum vela nia tia kan tlan wang hei rei fe kan tlan to nuwa khwa thim chandeu titi a hei amai ro chu I motora zin hi anuam ka tia motor rui lo chuan hei engemoni changa motor han chuan swal le I korwa ka han chuan te le taksa lo chau deuh hlek tuma motor han chuan swal motor rui te chu ka nei ve thin thawa amai ro chu ani lo chuan I motor zin hi anuam ka tia hla te han ngai thlapa ilamo tunṭuma po hian hei kan zin kong hi athui me ya hla ka ngai thla ka enjoy pa thawa ma se a chau thlak ve ang reng reu lu tu kan chu thui lu tu ka mo Shillong kan pan me ka khoi thim tran to ai a chau thlak ve reu lu tu ka ni chu ko lo mu thuna sal lu tu ka nong po kan thenga Puite kan ina nga thil dat ei zoya nga chuan kan kalu fot do lo thla karina na tui mel re kya ka channel ka video te lo en thang chuan in ei ka du zia chu in shevek to anga tu chuma poin hei karin lo lut tuk me an thil hi alo tui re phian ni chumo ril tram to nen ka ei nem khop maya he hetlaya thleng vum thuri ka ei zo ve ka nia o mà sẽ công là cả thiếu đăng kan ai lâu boka ati si phian mai Shillong hi 6 km lo melung khulai ka in 6 km Shillong kan thlenga he dar riat le mel somni pali nia tuna hianin Shillong ku chunga kan lut tana khu chung kan lut to nuwa hianin traffic jam a kan tang le a tle min hun ala le deu hleka khu chung kan om chung hi darkar khat don chu ani ve man ani chumo he kan hotel thlen na tur area kan thleng to a tuna hian kan hotel thlen nei he a hming hi puzau khop maya center point Shillong kholun laili lai tak maya omania helai mun he anuam khop maya mo a mun ma hi a fel fai em maya a fai boka hei han en mai po hian in mu thiam ka ring ka zin na re renga hian a mun ma te han record te hi anuam ka ti china tun tuma po hian in hei kan lakwal le vela chuanin ka room om dan tur po he tiang he ania a view po thakop maya hei thlang lampang kong kha a hmu theia bazar lun lai takani kan ti to kha a hoina
he han hoi kwalvel po hianin building alang thui khop mai a hnoi lampang bazar tele konvel te po he alang chiang em maya an kholai cheina rongvel le an building light rong hi in choi moi mai boka he hianin hoyati nuam katia ka intify nga zinga ti tur atam ngal don sia thoma te nga ya chuan chanin mutwa tangai dona kan in tifel fai chho do na nge breakfast e turin dining hall lampang ka pan thlale to a he an lawin chhop cheu maya e tur hi te tu ang hi order thei bokani chumo an tlai an chhop mai ba ka hianin breakfast tur anga tan an menu an da how he e thei kan ei du zong ka kan order thei boka tlai mun hi an thil ei turan ti thiang lima an dining hall po hi an restaurant hi an nuam khop maya i kho hoi hi rem ve kan hi chumo he ka thil ei ba po han ka hoi tunṭum a po ei khamlama hanin la jin turte kan la ni a chuwan chanin puar dewa ei kha anga ya kan jin kong vela din na le enge thil han in rem chang mai om lo pal tak khanin rei tak puar tur khanin in bo sayangai ni chumo Jowai pan turin shilong kan chwa sa le ta lumlutuk kan le wang phota he akong hi a tha em a thui em ang po in a shiat lawani chumo kong hi a tha thi chanin jin hi anuama he kan jin konga hianin I shilong atanga Jowai kan pan na konga hian inge ramngo le khatyang thingle mau vel hi ala tha em ya a borak po anuama he amun kan lut tana he tian thing hi mun din mai hanin thing mun hi he tian a tha em ya anuam ha dambi kani chumo Finally with Eve. So this is for the winner. So pretty. And this is? Runners up. Runners up, winner. Moi lutuk. This is our green room. Ooh. Wow. Kan tlenga refreshment te min lo hlui nuwa I ka thom no hak tur te hak chin na hun kan neya hi kan hanin endik kwal vel china hi ka hak tur ania kalau tok thlap mai ka measurement anron niron dila ka measurement ka pek ang khanin adik thlapin an lo thuya hi siam thata ngai lo hlo meya all sam pian mai ti tur chul te kan ti zo to nuwa hei makeup kan han chan a kan nunga chu lo lang thap te khi contestant te ania chen khat hi model I contest car laka show lo tel tur te kha an ni bokka in makeup kan han ti zawa samlam pang kan han do chan le don nia helam pang hi he kan huang hian in hair section hi mi pa hian an khoi tlang puya mun chen khata hanin hair and makeup hi mi pa le me chia an thlia sang vak lo ani chu makeup artist mi pa an om boka chan hair stylist mi pa an tam boka mi zo rama chuanin kan hair stylist te kan makeup artist te hi atam zo hi chu me chia an nia tiang hi mi papa ngai tam tak po hianin han til lol mai te ang ezon nan hundanga chuan an mangna sa em meya mi zo te po hi tiang zong hianin ron pen chok ve ula ka tia fashion industry a hianin ezon na hi mi patan po hian atam mani ti kha kan soite le sham duwa tin zanina kan hun man dan tura hianin mi thlang ture ti lo hian fashion show te akar laka omdo na tin zai te lam te chi sang sang kha
entur omdon ani Mizoram a chuanin fashion show kan ti hianin fashion show designer ten show an siamin ani tlong maya Miss Thankar la ka hetianga show han nei ang hi kan la ti ve ngai lawin ka sha he an idea hi a chaphiana contestant tan po nge han thok na hunang kha tam don ani chumo nge kami competition ngora in thurbing lau khan thil dang akar laka alaut lak zep khan contestant tan te po khanin nge advantage acha phianin karinga kan han telpui ta ka chuan an idea hi acha ka ti mme tin hei kan program chan main ten photo booth thatak mai oma hela hanin thla kan han la a kan kor hak te hi zanina miss te thom no hak zong zong sponsor tu hi butterfly hemi boutique ti hi ania chumi te chuanin ka kor hak tur te po hi min ron thui saka tin Miss te fashion show an show tur te zong zong po hi an mani collection hi ania he akan show nei te le contestant te hauron wak te le performer te lo perform te po hi he kan da khoma video hi kanai angang hau hi ka ron rem khoma han en hau le photang o in elna an nei dan hi round chang hi Mizoram kan ti dan nen hei pageant chu ain ang tlang puya traditional round oma gown oma chuanin as you like it an neya tin Mizoram kan TV zwai to bikini round po kha ani chuanin stage a photoshoot mai ni lawin ti hian around kha in elnan an nei boka hei an chelawa pian po hi alang chiang du ka tia hetianga in elna nei rawa chuan heng ang round om hi adjust tu ta na all sam ka ti backstage ang ano ma break kan nei lo ka he fashion show Miss Thankar la ka lo nei tu ko hi anin chiam le chan to a ni china kan soita kang khan he Miss Thankar la ka show shang to na po hianin he lam ho lam thiam ho lam kan en me ka tin ka soi mai hau lo tu le ka rual ho na chu on stage hi ania he han en ulang ten do mang me yang hianin mo ten chung ne na bang nen zong zong hianin a changtlung lu tuka Mizoram tiang hianin nei vela o tikha ka ngai to ani chu he an enge an backdrop zong zong te tin an stage hemi an cheidan hi ti mai te ang alang moi to pani chu mo he chhuat an phang chi te khu film khur deuh hlek chu anga ya kal hian anal deuh hlek a mai ro chu phekhok chale phekhok hetianga bun nget taka kal theya bun thei turang chi phekhok kha om thawa hil sa ro po khan tiang chi te hi next Miss Mizoram thana te hianin hetiang chi a chhuat le ang chi te hi karon rual ot ho mo hei alang changkang ma ni chu wa changkan viau kha angai kher chuang lawa mai ro chu kan ti ve ta ro ma kan son theina turang chi kong shang kan rama kan ti ve thei turang kha enge nyang ti kha karon mitla ho na sak khop maya he an stage le a chevel an seat arrangements vel te po hi changtlung khop maya an lights po hi an nei tha tiang choi hi chu enge angai kher lawa mai ro chu hetiang deuh type ang hi chu kan ti ve thein karing Mizoram a po mo thil reng hi chu hei han ti ro chuanin light te alo om thata sound te alo thathian chuanin a program a hi alo tinuam zwal du thina ni chu chuwang chuan a mun ma te hetiang thleng zo thei turang mun ma hi kan nei vein ka sha Mizoram a po hianin mo ati thei turang chi te le event organize chin te khanin tiang chi te hi lo chik te chin ulang kan lo nei sa reng kha kan lo mang tangkai lo po kha ni mai theya tiang hi ti veang u a chakom te kan ti vela ni chu tian hei tuna hian kan en le mek hi an zai thiam lar lutuk kha ania ka she ve lem lawa an mani an milar ho ang hi mo an rama an milar ho ang hi he an ron ne so khop me an che moya an zai thiam le an dancer te po an tho hona chakhop mai he ni po hi entertainment a chuanin zai thiam te model te makeup artist te lam thiam te
heng ho hi sang designer te po anyang chu sang thei mi alo ma ni line ang te te a kal sang vek ni si hi kan tho ho tlat na lai hi a omani chu Mizoram po hian hei hi kan mang tangkai chho zelin ka sia zai thiam te pon side dancer an nei chuanin mu an nuam bi ka mi tatlai bi ka khatiang chi khan I kan tho ho na hi a that chuan I kanin choi moi tun ni te khan ka shevia an ni pon khang kha an lo mang tangkai hle mai tun chuma po hian judge puite nen po kan din nela kan tho na cha maya kan voi kha din mu na theu ni ma sila kan tho na cha a anjing omanwa ma hi ke mani kumral pui ni mi alo te po kan han judge puya an ni te po hian anrwal pui kom khanin min kom thiam zel maya he mi changkang minun changkang takpula om hi chu heng hi anom na ania kan kum in thlau viau ma se kanin kom nel kanin kom ngei ngal zel mai china he an bulom hi an nuam khop maya khowot kara po nuam kan titlanga he hun limom tak kan mang hawa fashion show kan thlir ho meka chuti kara chuanin lam thiam te he performer te an lo in lan ve boka lam pa in I fashion show hi kalpui me kani zel boka he tuna kan muang hianin model te pon side dancer ron ne ani chumo omzia bera chuanin he an ron chuak nal khop maya an mani boutique theme de olekin he pheng philip lampang koran ron kalpui ve thunga heng fashion show te le dancer te lam te po hi fillers an nin lai chen kha oma ke nin he a next round tour kan judge le main hemi fashion show hi claim break han thok ve contestant te han thok ve lok na hun kha han pe ni berina shiata fashion show te an han zo nuwa hianin final round kha kan neile dona miss te po thatak kan thlang chuak ni in ka sia kan tho ho na cha nuam kan ti khop mai Jowai tangin Shillong panin kan ho le kan kir le to kan tlan bek mai he motor hi atam traffic jam vering to na hianin dar jing dar khatle mini chonga pangani to program miss khan arei ba ka akar la ka fillers well fashion show de lam zai ti vel kha tam ve ang reng ta ni chumo kan zo har to patuna hanin kan zo chia to po I lawin suple thil le mi lo vel thil nep noi kan eya tian Shillonga ka thenga chuanin gawati panin kal enga langa san chu Shillonga chang hianin flight ka ho du ni nak tu avo in ani to chu a hianin Shillonga changin flight om si lo chu gawati changa ka thlo ho ngai don chuan mai ro da gawati airport ha ka panangai chu mo bin san to na hotel gate hi ho na nga ya ngak le lok ani la hanin jingdar nga le chan be ni chep to godi panin kan chuak do na driver in pon lama mi ngak to ai chai shuttering hi hong turan in kai thau thei lo mani kan ngak lok ka he anon hong thei ta khwai la thim khop me he godi panin kan chuak do ne chau po soilawin hei hotela kan han in thlak fila rei lo te kan chol nuwa kan flight kan next flight te nan manangai sia chuwang chuanin gawati lampang kan pan le ngal don hei kan han chuaka kan tlan le tawang wang maya avot tu ang reng khop maya jingkara enge jingkar borak volain kan han tlan chuak ania para pani
lar em ka hi ni tunṭum tan chuan khati zong khani le phot sela ko ti kan thlenga he airport panin kan kal le me kani in zawai chunga top thlengin min lo thlir sak wangin kalo me